Siya nga bangansat, wala na dan mamaham nung ngamti, ngansat, naga Bible, naga kita, jong Deuteronomy ka na nang kabakat na rin, kabakat na arho. Nila siya maham, udon mo yung ex-MLA, jong mulai, ulang maham tingin yang minta. Ngamti, lagi ban sunjol ke jingit ngamti ke nong kuno, ringati ngam anong persa ulang mahamo wajib penonton bakso nang nisakma jalan election nanti ada unong kerjaan lajong uwan sipo wajar hari unong baarden nang nisakmat wajib punir kot bakso wajib duai su ngom babarem baham na election ngan duai doi ngan punir kot bakso Kapama, ngayon kita ginongelam, tiba yang kakam sacrifice ba, kipulong kakam simet, hanap balay ban penangkam kot ba, ban mentoy simet. Ni gini kakam kamde begin mentoy simet, ngimi ban sakri upai ba, beliang lalap kapui cengki mentah pau pertai, maka kakam sakri jadi kakam sakri simet non. Kini kita long tek kumutu unong tu pandan mabe masih pulih lapet lakam peti. Lemdan bakli kila ya pelahi, bapleng kakam berlong MLA, MP, MPC kini kakam simet, hangi kini kami kakam simet. Kini kakam syakri paiba, ngihap manduai mensep, ngihap manduai minit, ngihap manduai di porboro, baublay on ai kecik start, kecik syampang, kecik sur, bahkan nomrem ngababek, bangila panjang sem, bangin ya lam ya kejat penriu, bangin boy siya kata-katang ngabangin kuah, kata-katang katang ngajini. Saya dipaksa ba naman balay. Bagay hap pangan nongrim ka bangi kuah. Banwan ra ikan nongrim balay. Naman ngitip babaro apreng jongi ngitip bagay kijing tao gi magkodol gi jong balay. Dan apreng jong di buong boleh pangtal nga ngamihin ng tay-tay si. Ban try. Ban. Hingit babaro ngidai kinong tao, ngidai kijing tao gi magkodol balay. Ublay ka penlong nga kapatay. Bagi baro di bawah nikmat ini dilami, wat yang bagi nikmat ini dilami, kini bau blay ulah penlong, ulah tahu kerpang yang apa jadi, bagi kup yang kedur ke jong blay, bagi don yang kali kepertai, ulah buru yang kebentai ini, bagi sensar yang baro, oh ngitip pengilong di jingkang di berkorong ke jong blay, ubu bedru yang kata ke sensar ke kanan, bagi di belong kebakut, kemudian di belong kebahak, hakmat ukun benriu, nama kata ikuak kan banuan rakyat ke sensar ke kanan kebakut, dah katakan nong remblay, dah bangi sot na kantin, na Bible, don kibangi ka Bible ki ang ka Bible, don kibangi ka Bible ki ang ka kot babha. Ano yung muslim? Ang pagdan ng buong mga Bible ki kot muslim. Ngit ko ang ka kot babha. Tinaga kot babha, naga Bible, ni sot ni jingkok di koron, kibinday bagati na sinsya ka kanan. Kabau blay ukwa, kabau kumno ka taga sinsya ka kanan. Naman hangi gini kam kabau kentang, ngimlaban top ibi, ngimlaban piti, naman nay iti ngi patla, iti ute ilot ke donon kemensim. Wala pan. Kadai kata aku di pagi jangan kabangi ang ngin persang banon ra ya kan nong remblay namang ngilangit ngilay suku jimot tungki nang ram nya hak barong nya kadai tangga kan nong rem kapan weng ya kan siduk kan weng ya kan bangsa kan weng ya cile siang namang ngilangit pan benar kan ma persya ya bangsa persya ya kan cing dong persya ya kan cile siang tei tangga sinsya kan kadal ka bukun kadai kan nong remblay blay lamaham ki nong sinsya ki gon isel siya nga bangansat, wala na dan mamaham nung ngamti, ngansat, naga Bible, naga kita, jong Deuteronomy ka na nang kabakat na rin, kabakat na arho, ang tuka ang kumno, ublay umahami ng sinsya, kini ko Israel, uang mewak pinagandang niya ng bisya, ang misyong nagaket man bisya, nalawan kikun, kihajar, kijume, panut at magjume, ang pinagmaduk, pumadrus pa, ubaklan, pumadrat, ubastan, pumadulajing stat, memday ban pinagandang niya ng bisya, katabi ng tay kwa, magandang misyong itaw, ang kikihima, ang kajuma, ang kari, patkaleng, kiri jong kapatid. Nang taong mewat pinggan mewan yung siyang kamat nanawan waduk beruspa umakran umatrat wastat badulajing stat memday ban yung siyang kamat mede ban bisar hok mede ban hok bat mewat bangsa
na makababangsa ka penmaklaro ya kakmat jong ibasta baka penkalador ya kaktijo tang ya kahok ba ya kahok men syagri kata kadai ka mangifrang kung ginomelam jong boy sa the people party banwan ra ya kabagong nataga sinsya ka kara hangani ka jela mekhalya ban pagi way di jela juri India kin pek pa pleng kataga sinsya po mekhalya kalong ka babek ka babiang ka maput yin ya put nung salem hikwa banong kinong muna kibabha ndai kumbalong menta lapen jaburam ya ka jet pendriu ka jungi da kata ka jing sinsya bambek bambiang hagi di sanpo sanpo atli islam